Hagajinglakai AFC Champion League 2 hapenga mohon bagan Super Giant Persya ika Rafshan. Haba pai syaganaga jinglakai baro artli Kynhun ki klemla ban khijar. Nadu pasdang ga jinglakai hadu bukot jong ga jinglakai wala gela Persya ga tokane ban yo pen khijar henrai ki klemla ban urlong. Hagajinglakai AFC Champion League Elite hapenga Kynhun Oscar ka Shanghai Port Persya ika Johar. Hagane ke jinglakai baro artli Kynhun ki Iakhait mar argol hadu bukot jong ke jinglakai. Haga jinglakai UEFA Champion League haprenga Club Brugge Persya ika Dortmund. Haba pai syagare ke jinglakai ka Dortmund galakhur ka namjob hadin bagalala abad lemsuk ya ka Club Brugge da Lionel. Bad hagane ke jinglakai uji10 leyo bentiap argol nagabenta ka Dortmund. Haga jinglakai haprenga PSG Persya ika Girona. Hagane ke jinglakai baro artli Kynhun ki klemla abat pen khijar hadu bukot ka kela step. Badai haga kelamen kata shwaban kod artat ke jinglakai haga minit ka bakndai peu lengba ka ungul ka PSG kalala abat pen lim ya ka Girona hagane ke jinglakai da shigul lanon. Haga par ke jinglakai Champion League haprenga Manchester City Persya ika Inter Milan. Hagane ke jinglakai baro artli Kynhun ki Iakhait klemla abat pen khijar. Nadu basdang ga jinglakai hadu bukot jong ga jinglakai wala baro artli Kynhun kila Persyang ban pen khijar Henry gi klemla ban pen urlong hadu bukot jong ga jinglakai. Haga jinglakai EFL Cup haprenga Coventry City Persya ika Tottenham. Hagane ke jinglakai ka Tottenham kala khur ga namjob hadin bagalala ban pelim salit ya ka pen job jong ga Tottenham la yo ban chap ashwa ban kot ka jinglakai kata haga minin ka bakndai peu plus R Lengbau Johnson. Haga jinglakai MLS haprenga Atlanta United Persya ika Kynhun Lionel Messi ka Inter Miami. Henry hagane ka jinglakai Lionel Messi umi madan hadu ka kelamen. Haba pai syagane ka jinglakai kadai ka jinglakai ka ba itanat bha haga ba baro artli Kynhun ki Iakhait da mar argol hadu bukot ka jinglakai. Badi aga gol pen Iakhait ka Atlanta United kala yo ban tap ashwa ban kot ka jinglakai kata haga minit ka ba pra peu sau.